Zdravo svima! Danas pričamo o duploj negaciji u engleskom jeziku. Kao što možda znate, ona je nepravilna gramatički. Kome za utehu, nije od uvek bilo ovako. Robert Laut je rekao da je negacija u engleskom jeziku dupla nepravilna 1765. godine. On je bio svešteno lice i radio standardizacije engleskog jezika. Bavio se pravopisom, spellingom i gramatikom. Jer tada dupla negacija ne smije da se koristi u engleskom jeziku. To nama predstavlja ogroman problem zato što u srpskom jeziku dupla negacija spada u standardni jezik i apsolutno je pravilan. Naravno, i da kažemo native speakeri takođe često prave ovu grešku. Recimo, I can't get no satisfaction, pesma Rolling Stonesa, apsolutno u pitanju dupla negacija koja je gramatički neispravna u engleskom jeziku. Daću vam par primjera kako možete prepoznati duplu negaciju i kako da izbegnete. Recimo, on ne ide nikuda. He's going nowhere. To recimo, ne možete tako kažete. He's going nowhere. To bi bilo gramatički ispravo. Onda recimo rečenica he hadn't nothing interesting je nepravilna. Treba se kaže he had nothing interesting. Nadam se da se video svideo. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno mi pišite i pokušajte da koristite duplu negaciju. Dakle, god se smatrate nepravilno u engleskom jeziku. Vidimo se uskoro. Zdravo!